Добар ден за Чедо Јовановиќ. Човек кој повеќе ми се чини го сакаат во Македонија и во регионот отколку во Србија. Jeste otprilike tako. Кои ви беа овие здравствените години, нели? Фала Богу, тоа се завршени. Топ вести, најчитани вести беа здравствената состојба за Чедо Јовановиќ во Македонија. Pa bilo je, ja mislim da je to bila i jedina tema koja se u kontinuitetu pronosila kroz te godine koje su ostale za nama. Ne samo u mom slučaju, nego da mislim da je pitanje te epidemije, korone, pandemije, da je to bilo nešto što je preokupiralo život svakoga, pa tako je to pratilo i mene. Добро, господин Чедо, го промашивте времето или ја промашивте државата? Pa, ni jedno ni drugo, ja sam tu gde jesam, ja te činjenice prihvatam, ja ne mogu da se žalim na okolnosti na koje ne mogu da utičem. Ovo je prosto ko da mi smeta sad da se žalim na klimu. Tu sam gde sam, u vremenu u kome jesam i tu pokušavam nešto da uradim razumno. Имавте едно интервју, мислам дека за црногорски подкаст Буре Барута, давате одредени формулации, одредени проценки и одредени анализи каде ќе се движи Македонија, давате една многу црна прогноза дека Македонија може и да исчезне, да не стане Македонија, и тоа беше после цитирано во македонските медиуми. И прво прашање или кој го бара гледачите кога доаѓам тука да снемам интервју со вас, праша го Чеда дали Македонија ќе постои во нареден период. Имавте категоричен став дека можеби Македонија веќе ќе нема, ќе снема. Pa znate šta, svašta ste vi preturili preko svojih leđa. Ne brinem se ja za postojanje Makedonije. Ali isto tako mislim da je puno toga lošeg ostalo za nama da bi se ponavljale neke greške iz prošlosti. Mislim da svaka generacija, pa tako i ova generacija, i nas u Srbiji, vas u Makedoniji ima malo prava na normalan život. I čini mi se da nam to pravo danas bi to pravo danas u velikoj meri osporeno zbog grešaka koje se ponavljaju, ali i zbog nerazumevanja koje prati život ovde na Zapadnom Balkanu, kako se to danas kaže. Čitav niz problema koje ima Makedonija mogao je biti izbegnu da se nisu ponavljale greške iz prošlosti, a ono što je za sve njih zajedničko jeste da se zapravo tu jedan površan odnos prema Makedoniji i nerazumevanje situacije u kojoj se Makedonija nalazi. Pa evo sada, kad gledamo Makedoniju, onda mi možemo da vidimo da je to nedovršena država, kao što je to i Srbija, kao što je to problem sa Bosnom, kao što je to problem sa Kosovom, koja je priznata država od dela sveta, a to realno nije. A samim tim svojim statusom onda dovodi u pitanje i Srbiju, i Makedoniju, i Albaniju, i Crnu Goru. Vi bolje od mene znate kakve ste probleme imali pošto ste postigli taj istorijski dogovor sa Grčkom, a on je zaista otvarao perspektivu Makedoniji i ono što je bilo do Makedonije i Grčke je urađeno, a onda su se tu pojavili neki novi standardi i principi koji su apsolutno bili periferni u odnosu na sve ono što je pratilo taj sporazum i sam značaj dogovora, istorijskog dogovora između Grčke i Makedonije. Ko se danas seća argumentacije Makrona i Angela Merkel koji su blokirali proces evropske integracije u Makedoniji kada je to imalo smisla, kada nikome nekad nije bilo rata u Ukrajini, kad nikom to nije padalo na pamet, ostali ste bez lidera koji je promenio Makedoniju, mislim na Zajeva, zbog toga što je on podneo ostavku, jer je izigran u tom dugom procesu kom je on bio partner Evrope. Mislim na blokadu evropske integracije koja je usledila pošto je potpisan Prespanski sporazum, iako je bilo jasno obećano da će to otvoriti evropsku perspektivu Makedonije. I ono što vas čuva je članstvo u NATO-u. I do toga je došlo zbog toga što se tu previše nije pitala Evropa, ali tamo gde se pita Evropa ima previše pogrešnih koraka. I u osnovu to sada gledamo ovde na Kosovu, to je očigledno u Bosni, to je očigledno i u samoj i u krizi koja prati samu Crnu Goru i ovde kod nas unutrašnju policiju u Srbiji. Ovde kod vas, na primjer, kažu, vidite, Makedonija je sve prihvatila, sve je uradila, sve što su od nje zahtevali, ona je to napravila i nije dobila ništa.
Mi nismo ništa prihvatili isto. Znači, to nije li srpskata floskula? To može i tako da se protumači, ali ja to nikad nisam gledao na takav način. Poenta je u tome da, evo vidite, vi ste sve uradili i ni samo što niste nagrađeni, već ste prevareni, kao kažete, izlažene, prevarene. Ja mislim da sve što je Makedonija uradila, ona je to radila zbog sebe. I to je imalo neku podršku sveta, ali to je bila potreba Makedonije i potreba Grčke. Ono što je problem i što je loše, to je što je kada je stavljena tačka na 30 godine. Pa da, to je i dublje od 30 godina. Kada je okončano taj istorijski nesporazum između Makedonije i Grčke, onda je propuštena prilika da se krene u jedan novi život kad govorimo o Makedoniji, nego se ona opet saplela zbog procene Evrope. A nije još vreme za... Da, Macron, neli, izmislio odredeni... Pa jeste, on je nešto tu smatrao. Nije još vreme za proširenje, pa je prokuckana ta prilika, pa onda kad su oni rekli sad je vreme, onda se Bugarska pojavila sa nekim svojim uslovima, pa je prošlo, pa su i tu prošle godine, onda je među vremenu počeo rat u Ukrajini, o kojem mi Evropi danas govorimo. Tako je. O kojoj mi Evropi danas pričamo i koliko je danas smešan taj argument Makrona od pre nekoliko godina. Pogotovo imajući u vidu samu situaciju u Makedoniji, jer život je nemilosrdan. Ljudi koji žive u Makedoniji imaju neke svoje potrebe. Makedonija treba da se razvija. Kako može da se razvija ako nije zaokružena kao država, ako nije odgovorila na neka pitanja na koje treba da odgovori? Ne mislim da ne treba da odgovori. Ali ona imala snagu da da odgovore na sva ta pitanja, a nije ih dala zbog toga što nije bilo razumevanja Evrope. Ali ne možete vi da reformišete državu iznutra, da ostanete u kalupu prošlosti. Ona je morala da ima neku novu perspektivu i zbog toga je ostalo sve to i uradila. Dobro, vi iznenadili, na primjer, Srbija i Srpskata pravoslavna crkva, što je priznavat Makedonskata crkva. Vidite, to беше jedan poprilično seriozan problem. Meni smeta što su to uradili tako gotovo u tišini, što nisu otvoreno o tome govorili. To je važan korak i to jeste pametan potez Srpske pravoslavne crkve, ali s obzirom da o tome previše ćute, ne znam koliko je on dugoročan i ne znam šta će tu na kraju biti. Ne možemo mi da onako prošvercujemo Ohridsku arhijepiskopiju i sve ono što se dešavalo. Ne možemo istoriju da negiramo. To što se desilo tamo 20. godina 20. veka i formiranje Srpske pravoslavne crkve, to jeste jedan greh prema Makedonskoj pravoslavnoj crkvi i to je bilo suprotno svim kanonima. Zbog toga je naša crkva odlučila prošle godine da prihvati odluku Vaseljenske patrijaršije i patrijarha i da na neki način stavi tačku na taj nesporazum sa pravoslavnom zajednicom u Makedoniji, autentično. I meni je drago zbog toga. Jer ja ne znam za narod koji, ako treba sada tu da licitiramo, svakako su Makedonci jedan od naroda koji je srpskom narodu najbliži, samoj Srbiji. I ja ne znam da postoji bilo kakav neki nesporazum u našim međusobnim odnosima i ta ljubav i razumevanje uvijek je moglo da se osjeti i osjeća se danas. I bilo bi ružno i za mene potpuno neprihvatljivo da smo sada ušli u neke sporove zbog crkve i istorije koja je ostala za nama. Tako da je to, meni je drago što je do toga došlo, volio bi da se o tome više priča. Da, nekako beše znate, kako na nesakanje, kako isplašeni, pa da li to kako te pomeni. A mi ne volimo previše o tome da pričamo, jer kad tu priču otvorimo, onda postoje jasno koliko smo grešili u prošlosti. Onda se drugačije gleda i na situaciju u Crnoj Gori i na sve ono što prati ulogu Srpske pravoslavne crkve u našem javnom životu. Ali važno što se to desilo, ja mislim da to onda vraća veru tamo gde je veri mesto i crkve. Prosto gura politiku iz te sfere našeg života, što mislim da treba da se radi, da politici nije mesto za oltarom. Znači da вие ги правите контактите први помеѓу Зоран Заев и Александар Вучич. Во еден временски период тука во Белград се развиваше амбиенто и Александар Вулин, мислам и Мило Андреев, значи целата она екипа, нели, СНП околу Александар Вучич,
razbiva teza дека тоа што пред 20 години била Будимпешта и Унгарија за Слободан Милошевиќ, што е Македонија и Скопје за Александар Вучич, дека тамо е центарот кај ќе се руши Вучич, ќе му се пратат на тати смени така. И вие успевате тоа на некој начин да ги подобрите тие односи помеѓу Вучич и помеѓу Заев. Да кажем, тоа е било лошо и мени е драго што е тоа сад што е тоа нека прошлост. Сигурен сам да е прошлост. Тие односи, ја сеќам кад сам први пут дошao у Скопје, не зbog Заева, ali su stvarno bili loši odnosi Beograda i Skoplja. Ja nisam došao da bi tu popravljao te odnose, nisam imao takvu ambiciju tada, ali sam došao da bi podržao Makedoniju, to je bilo vreme referenduma o Prespi. Pa je onda nakon toga i uslovno rečeno neuspeha na referendumu, uslovi su bili zaista rigorozni, puno ljudi izašlo i glasalo i posebno imajući u vidu činjenicu da kod vas popis nije godinama urađen. To je bila velika izlaznost i velika podrška, ali u svakom slučaju tu priču je referendum vratio na parlament, u parlamentu je to prošlo. U međuvremenu nekako počeli smo da gradimo to poverenje između Beograda i Skoplja. Mislim da je presudan potez povukao Zaev kada je otišao na otvaranje autoputa u Grdelici. Posle toga je još bilo nekih pokušaja. Sve je to ista kuhinja. Sve je to isto, ja znam odakle to dolazi i ko je svoju šansu tražio u nesporazumima Beograda i Skoplja i u nekom našem međusobnom sukobu, ali na to je tačku stavio Open Balkan i vi vidite da je to neka inicijativa koja se i dalje razvija i živi, ali odnosi Beograda i Skoplja su opterećeni tim nerešenim pitanjem Kosova i tu je Makedonija u jednoj teškoj situaciji. U Makedoniji je velika albanska zajednica, vladajuća koalicija u Makedoniji je sastavljena od SDSM-a i od albanskih i od partije makedonskih Albanaca. Oni naravno imaju poseban senzibilitet za položaj Albanaca na Kosovo. I vidite da se tu sada svašta dešava, koliko tu ima sada tenzija između Tirane i Prištine, Rame i Kurtija. I taj naš balkanski haos treba što pre rešavati, jer u njemu pre ili kasnije završimo u toj paradoksalnoj situaciji da smo sami sebi najveći neprijatelji, da nam uopšte ne trebaju neprijatelji sa strane. I čini mi se da je, baš kao što je to slučaj ovde kod nas u Srbiji, i u Makedoniji to vrlo često tako. Добро. Имате ли чувство да речеме дека балансот на силите на рамнотежата е нарушен по заминување на Зоран Заев? Не во Македонија, туку во Опен Балкан, во целиот тој, бидејќи Заев, кога доаѓа начело на тој процес, е звезда на Балканскиот полуостров. Го руши режимот на Никола Груевски, има 27 април, решава со Ципрас одредени проблеми и реално во тој момент за Александар Вучич е Зоран Заев една звезда на Балкан. Има сосема поинаков однос Александар Вучич кон Македонија, која претходно Србија беше обвинувана дека учествува со одредени навивачки групи, со овој Живалиевич, Горан Живалиевич, кој се слика селфи во македонскиот парламент 27 април и така натаму. To je teška priča. To je teška priča. Da, to je teška priča i još nije, mislim, nešto se mene tiče, nije to moj izbor, ali nisam siguran da bi ljudi uopšte razumeli kada bi se ta priča sada Kratko nešto. Sada otvorila. Pa, ta slika je bila naivan, ta fotografija je bila naivan pokušaj da se Rusi uvere kako smo mi tamo gde bi oni hteli da budemo i kako ćemo raditi ono što oni od nas traže. Niti smo to mogli tom fotografijom da uradimo, niti su Rusi bili naivni pa od nas očekivali da mi rešavamo njihove probleme, ali na sreću Makedonije, Srbije, Skoplje i Beograda, Zorana Zajeva i ljudi koji su sa njim tada bili u parlamentu, Amerikanci su imali dovoljno pameti, razumeli su trenutak i sprečili su ono što je u Skoplju trebalo da se desi. A mi smo tu samo bili onako zloupotrebljeni i iskorišćeni kao paravan za pokušaj sklanjanja Zajeva. Isto kao što je to rađeno 2016. godine u Crnoj Gori. Znači mislite дека Jer Putin je vrlo jasno rekao, Crnu Goru sam izgubio, Makedonija je stativa, a Srbiji vam nikad neću dati. Znači to je filozofija. To je. I oni su od nas očekivali da mi radimo prljave poslove za njih, što mislim da Beograd uprkos činjenici da su pod velikim pritiskom Moskve, da nam stalno dišu za vrat, što Beograd nije želeo da uradi. Иванович, гледате, вие расхаѓавте ке Марич
mislim pre 10-15 dena, vaša sredba so Vladimir Putin, тука во Белградко. Мислам дека тоа е кога доаѓа на стадионот на Црвена звезда, нели, кога се слика, кога се нокните волци, така да, од njega се дочекали на стадиону, се го дочекали како кога у Москва не дочекуju. На Лужники не го дочекува така како што го дочека на Маракана. Jeste. Го давате нафтената индустрија, внимајте, значи тоа не го прави Вучич, тоа не го прави Шешел, тоа не го прави Тома Николич. Тоа су Тадич и Коштуница радили. Тоа го прави вашата партија, нели, која важеше, нели, партија која го направи 5 октомври, која го струши Милошевич режимот, отпори така натаму. Американските шпиони во наводници му е поклонија нафтената индустрија во наводници, нели, американските. Бидејќи тоа беше, нели, тоа су радили Коштуница и Тадич uz podršku radikala tada. A u posljednjem trenutku, jer su Rusi strahovali da će ulaskom moje stranke u vladu, da će ostati bez većine u vladi da bi se izglasao predlog zakona koji bi onda potvrdila neka većina u parlamentu jer bi opozicija za to glasala. Zbog toga se u izbornoj tišini usvajao zakon o privatizaciji NIS-a i to tako što je u paketu išao sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, sa ratifikacijom tog sporazuma. Pa je to bio neki smokvin list za ovo što smo mi uradili sa naftnom industrijom Srbije, što je potez bez presedana. Nedugo nakon toga Putin je došao u Beograd i mi smo razgovarali gotovo sat vremena. Ja sam kritikovao tu odluku, rekao da od tog južnog toka nema ništa, što se u međuvremenu ispostavilo kao tačno, naravno. I ponovio tu svoju želju i rekao da ću nastaviti se borim za Srbiju u NATO što je Putinu smetalo, ali mislim da on više ceni principijelnog neprijatelja nego prijatelje kakve je često sretao ovde u Srbiji. Više ih se gadio nego što ih je poštovao. Ali to je neka naša priča i danas smo mi u toj ruskoj orbiti i teško ćemo se iz nje iščupati, pogotovo što se Evropa i Amerika ponašaju tako kako se ponašaju. Nekad se pitam i da li im je uopšte u interesu da se to ovde ikada desi ili smo mi topovsko meso ili da svaka naša generacija neko topovsko meso za ratove koji su posljedica njihovih grešaka. Dobro, gospodine Jovanović, kako Putin izgleda, ima kontrola na situacija, kako gleda? Ne, ja sam nedavno sam razgovarao sa ljudima koji su imali prilike da ga vide pre te izolacije u kojoj se našao posle napada na Ukrajinu u februaru prošle godine. Oni mi kažu da nije isti čovjek, da se promenio. On je ranije bio osoba koja je rezervisana u iznošenju nekih svojih stavova o Zapadu. Više je voleo da prećuti nešto i da proguta nego to da kaže. Gotovo da je zazirao od Zapada, ali on je postao ruski lider u vreme Clintona. U vreme Clintona, pa dva mandata Busha, pa 2 mandata Obame, pa Trump, pa Biden. Nagledao se on svega tu i promenio se njegov odnos prema Zapadu. Rekao sam vam za, taj detaljni bio ovde u regionu, kad se u jednom trenutku digao na sastanku čak i rekao prenesite vašim prijateljima u Briselu i Vašingtonu da ok, Crnogoru sam izgubio, Makedonija stativa, a Srbiju nikad nećete dobiti. To se desilo 2019. godine. I to se manje više i potvrđuje kroz sve ono što danas gledamo. Ne znam kako će izgledati naša perspektiva u budućnosti. Vidim da se niko ne snalazi sa tim ratom u Ukrajini, da se tu bavimo nekim perifernim činjenicama. Čitao sam na internetu, to je dnevnik plaćenika koji ratuje za ukrajinsku vojsku na frontu tamo u južnoj Ukrajini i njegova mesečna plata je 5.500 evra i kaže da je od faze u kojoj su išli svakoga dana u neke akcije i borbe, da je to sada otišlo u jednu krajnost u kojoj su oni vrlo retko angažovani
i da je taj rat postao neka vrsta video igrice. Kaže, nas plaćaju 5.500 evra, ja u najboljem slučaju, kaže, mogu da ne sposobim 3 ruska vojnika u danu borbe. Kaže, a klinac u farmerkama sedi u kontejneru 50 km od prve linije fronta sa džojstikom u ruci i on dnevno ima 30 ruskih vojnika. Pa da, i isto je tako sa druge strane. Kaže, tu više i nema nekog rata u smislu u kome se rat nekada vodi. Kaže, njega sad ima u Africi, on razmišlja o poslu gde može nešto da radi. Kaže, ovde smo suviše, to je manje ili više zacementirano, tu gde se stiglo se. Evo, ukrajinska ofanziva traje već, drugu, treću nedelju, je krenula, nije krenula, ima tu svakih informacija, ali teško će se promeniti to što je sada tamo napravljeno, a ja ne mislim da taj antagonizam koji postoji sada otvoren između Rusije i zapadne civilizacije, da je on samim tim limitiran. Ovo vreme me podsjeća na neki čudan način na onaj period kraja 30. godina 20. veka, 1. septembra 39. godine kada je počeo Drugi svetski rat, napadom Nemačke na Poljsku. Počeo se postaviti zajedničkim napadom Nemačke i Sovjetskog saveza. Vožene su trke Formula 1 u Beogradu. Fangio je vozio trku i pobedio. 100.000 Beograđana je bilo na trci, niko nije imao, niko ne mogu ni da pomisli šta zapravo znači napad Nemačke na Poljsku. 2 godine nakon toga Beograd je bio prva evropska prestonica koja je bombardovana bez objave rata, a mi smo iz tog rata izašli bez 1 milion stanovnika. 20 godina posle Prvog svetskog rata u kojem smo izgubili 1/3 stanovništva. Tako da i ovo vreme danas u kome živimo i Makedonija, i Srbija, i Bosna, i Kosovo, i Crna Gora, i Albanija, čitav ovaj nesrećni Balkan, ja mislim da mi onako živimo kao da smo hipnotisani, nesvesni naše stvarnosti. Meni je davno rekao kad sam bio vojnik 91. godine, a ja sam, nažalost, prošao sve u tom glupom ratu. Čak sam bio i ispred komande Vojno-pomorske oblasti u Splitu kad je poginuo Makedonac Saša Gešovski. Seća se njegovog imena. Nije on bio onaj na bovu koga davi, on je bio vojni policajac u zgradi Vojno-pomorske oblasti, poginuo od rikošeta, neko koji je ispaljen, a mi smo iz Divulja došli da probijemo blokadu i da pomognemo. Niko nije znao šta se tu dešava. U tom vodu u kom sam ja bio, bilo je više Hrvata nego bilo koga drugog. Poginuo je Makedonac. Ja ne znam šta su Splićani imali protiv Makedonaca. Sigurno ništa. Ali to je jedno ludilo kad krene i to više niko ne može da racionalizuje i tu nema puno prostora za razum. Ali ja se sećam tada tog vremena, delili su nam položaj u kasarni, ko će gde da ide. I onda je meni zapao položaj na plaži. Preko puta plaže je bio kaštor Resnik i tu su bile kuće koje su, neke nove kuće koje su napravljene za iznajmljivanje. Tu se letovalo. To je bilo Divulje i pored su kašteli, letovalište bili. I onda su u tim kućama je bila hrvatska vojska, a mi smo bili ovde u kasarni. I meni je komandant bojnog broda, komandant kasarni bio Hrvat iz Splita. I onda oni tu određuju ko će gde da bude i onda meni zapalo da ja budem na plaži, da ja stavim onaj borbeni ranac i sa puškom da ležim na plaži. Šta ću ja sad uzem onaj ranac i pušku i u glavi mi nije rat, ja i ne znam šta je rat. Ko što nije znao niko. I ja krenem i neko me sa leđa udari i struši me na onu pistu. I ja padnem dole, a iza mene stoji jedan zastavnik, onako gromada, jedna Bosanac, i kaže, gde si krenuo, Beogradčiću? A ja kažem, pa na položaj. A on kaže, koliko imaš godina? Ja kažem, 18,5. A on kaže, slušaj, ti prvo treba da završiš fakultet koji si upisao, posle toga treba da nađeš devojku, pa da nađeš drugu, treću, pa posle 5. počni da razmišljaš i posle 30. o porodici, treba da se zaposliš, decu da dobiješ, unuke da sačekaš, nije tvoje da gineš tamo na plaži. To je moje. Šoder ide u temelje. Ja ću u penziju na jesen. I uzme on i ode i pogine na plaži. Meni se čini da u tim globalnim pričama mi smo uvijek taj šoder koji ide u temelje. I ne može da prođe ni jedno ludilo u svetu, a da to ne pukne preko nas. Ja bih hteo da, ako je moguće, da mi sačuvamo ovaj pedalj našeg prostora od tog ludila za koji niti smo odgovorni, niti možemo mi tu na bilo kakav način da doprinesemo nekom
nekom rešenju. Ne, eto, samo mi je to važno i zbog toga mi je drag i taj Open Balkan i svaki kontakt međusobni koji imamo i toliko mi je žao što vidim da postoje neki unutrašnji antagonizmi koji su besmisleni, beznačajni, periferni u odnosu na sve ono što može da se izgubi. Žao mi je što ne postoji, ali tako i ovde kod nas u Srbiji, što ne postoji minimum nekog zajedničkog stava kad govorimo o makedonskom narodu. Ne protiv Albanaca, daleko od toga, ali nekad mi se čini da su ti odnosi unutar makedonske zajednice veći problem za Makedoniju nego bilo što drugo. Ето, спомниш да имаш изјава на Лавров неде пред 4 години во Руската дума, Setite se vi šta je Lavrov rekao kad ste izglasali sporazum u parlamentu. Kako je pisao Savetu bezbednosti i tražio da se ne uvaži odluka vašeg sobranja o ратификацији споразума из Преспе. Тоа е Лавров тражи од Савета безбедности. Мекиот, мирниот, миролюбивиот, нели така ние го доживаме, Путин е јастребот, Шојгу е јастребот, а Лавров е мекото лице на Русија или на Руската федерација и ја дава она изјава дека Македонија ќе биде поделена по таа линија исток-запад помеѓу бугарите и помеѓу албанците, нешто слично, нели вие говоревте во оној подкаст за Црногорската градска телевизија. А тоа е да ви кажем, тоа е стара прича и nije to само руска прича. Nije to samo ruska priča. Vi kad pogledate Afriku, onda kažete samo neko igrao. Da, po tije liniji. A da, nisu to Rusi radili. To su radili Englezi i Francuzi. Nisu to radili Rusi. A kad pogledate Ameriku, onda vidite da su i kod njih tako granice pravljene. Ali kod nas to ne može tako. Kod nas to tako ne može i ne treba. Ali čini mi se da je nešto drugo tu problem. Kako je svet kad je trebao kad je konačno triumfovala ta zapadna civilizacija, antikomunizam, demokratija, kapitalizam, to je pad Berlinskog zida. Kad su te vrednosti etablirane, zajedništva, multikulturalnosti, multikonfesionalnosti, sve, kako je dominacija i trijumf tih ideja značio rušenje tih principa u onim sredinama u kojima je komunizam poražen? Kako je moguće da se Balkan deli po etničkim granicama, a da se istovremeno stvara Evropska unija? Da se transformiše iz Evropske zajednice u Evropsku uniju? Kako je to moguće? Kako je moguće da se delegira suverenitet država Evrope na Brisel, a da se istovremeno iniciraju procesi koji su potpuno tome suprotni na Balkanu? Isto se desilo i u Sovjetskom savezu, ali to je neka druga priča. Meni se čini da zbog toga što vrlo često ne znaju šta će da radi. I šta da rade sad sa ovim ovde, to nikad ti glasovi nisu bili suptili. Da se razmišljaju o drugoj opciji. I to je Janša na kraju je belodanio sa onom svojom inicijativom pre 2 godine. Non-paper i podostano non-paper, ona konferencija Brdo kaj krajnje. Pa da, to je non-paper, ali o tome se zna sve vreme. Ja sam o tome razgovarao i Zajev je tad bio premijer. Razgovarao sam sa njim kad sam došao 2018. godine u Skoplje, o tome sam razgovarao sa Đukanovićem, tada rekao sam im i oni su znali. Nije to nikakva tajna. A to je onako kad voda dođe pod nos, onda kažem, daj da zaboravimo mi sve te priče, daj da vidimo ko je ovde šerif i da to tako rešimo. I onda, kad pogledate na ovaj deo Evrope, onda vidite, kako oni kažu, 3 dominantna naroda plus Bugare. Koji mislite, Albancite, Srbite, 3 dominantna i Hrvati. Hrvate za problem koji postoji. So Bosna, neli? Pa, to je malo Bosna, Kosovo, sve. A onda su tu i Bugari, jer je dobro da se na neki način stavi tačka na taj istorijski otvoreni problem nepoverenja Beograda, Sofije i činjenice da smo mi ostavili otvoreno ta pitanja iz prošlosti da nikada ona nisu trajno rešena. Bugari su bili ruski favoriti kroz istoriju uvek. Oni su dobili sa Stefanskim sporazumom ono što im je oduzeto Berlinskim kongresom 6 meseci posle toga. Bugarska je bila do Niša. Mi smo zajedno krenuli oslobodilački rat protiv Turske, a onda smo izigrali dogovore koji su prethodili ulasku Bugarske i Srbije i Grčke u taj rat. A tema je bila Makedonija.
Mi smo zadržali Makedoniju mimo dogovora koji smo napravili pre početka Prvog Balkanskog rata, pa i drugi bio pokušaj Bugara da dobiju ono što je bilo dogovoreno u prvom. Pa je onda činjenica su izgubili, njih uvela, a da mi odbijamo da nakladno prihvatimo te principe, njih i odvela na nemačku stranu 1915. godine. Od nas su i Moskva, i Rim, i London, i Pariz, i Vašington tražili da, kad je Mackensen krenuo na Srbiju krajem leta 1915. godine, napravimo dogovor sa Bugarskom. Mi to nismo hteli i damo im ono što je obećano bilo Prvim Balkanskim ratom. Mi to nismo hteli. Pa su onda Bugari 15 dana posle napada Mackensena nama objavili rat i uzeli ono što misle da im tim sporazumom pripada, kroz velike zločine, sukobe, zašto je onda samo prividno tačka stavljena 918 godina. Ali ta pitanja naših međusobnih odnosa su trajno ostala otvorena. I onda neko misle to lepo, misle i danas, da to može da se reši, da Srbija treba da zaboravi na Kosovo ispod Ibra, da uzme Kosovo do Ibra, da uzme Makedoniju do Kumanova, da se zapad Makedonije da Albancima i onda to sa Kosovom ispod Ibra ode u Albaniju plus Ulcinj i Tuzi, a da ostatak povuče Bugarska i da se tako taj problem reši. Jedino što im je, i da za kompenzaciju mi dobijemo Republiku Srpsku, Hrvati, Herceg, Bosnu, jedino što imaju problem šta će sa 2 miliona Bošnjaka da rade. Jedino imaju to i naravno što onda iza toga postoji čitav niz problema koji se otvaraju. To je jedan ludi plan, ali nemojte da mislite da neko nije spreman da se angažuje i po tom pitanju. Pogotovo kad krene neko ludilo koje je šire od ovog našeg lokalnog. Ето, сме решили да тој нон-пейпер на Јанша беше дефиниран како финално решавање на распадот на СФР Југославија. Значи, тоа не беше дефинирано како некој современ геополитички, туку финално решавање на процес кој трае 30 години. И знаете што е проблем? Што е решение овог нашeg питања, живот по правилима кои више не постои ни у Европи. Тоа е оно што е... Тоа подразбираше враќање на Груевски во Македонија, нели нон-пейперот на Јанша? Тоа е проблем. Како ćete ви? Ja mislim da je bogatstvo Makedonije to što vi imate i Albance, imate i Makedonce, imate i Bugare, da to... Ја мислам дека и денес Вучич, Груевски и Орбан се среќаваат. Не се тоа информација, тоа се чувства многу повеќе, гледајќи како се влечат... Веројатно они, да кажеш, они su имали контакти, веројатно те контакти имају, Груевски živi u Budimpešta. U Budimpešti, ali Gruevski je otišao na tu stranu iz nekog razloga. I Gruevski je otišao na tu stranu iz nekog razloga. Ne znam da li je Gruevski imao partnera u Grčkoj za rješavanje odnosa kao što je to dobio Zajev sa Ciprasom. Ne znam, okolnosti su bile drugačije, sve je bilo drugačije. Ali ja ne vjerujem da su ljudi rođeni onako i da su u glavi projektovani da vode takvu politiku, nego je tu bilo svega. Tu je bilo svega i Srbija u haosu, Crna Gora u haosu, Kosovo u haosu. Šta će Makedonija? Makedonija je priznala Kosovo. Je li tako? Tako je. Znači, sledila je tu zapadnu politiku. Šta je dobila Makedonija za uzvrat? Koliko je Mitchell, kako se zvao onaj američki zaslanik za odnose Skoplja i Atine? Ne mogu više ni da se setim kako se... Mnogo bea. Kako se zvao, pa to su godinama klatili, nisu mogli... Metju Nimic beše... Nimic. Mitchell je za Kipar. Da, za Kipar, Metju Nimic. Nimic, jeste. To je godinama trajalo. I onda kad to traje, to tako evoluira, propada, ide do đavola. Mi smo propustili najdinamičniji period razvoja sveta u tom živom blatu nasleđenih problema iz prošlosti. A svi su posljedica tog nasilnog raspada bivše Jugoslavije, ne mirne transformacije. Мислите дека со тоа нови пемпер на Јанша ќе се решеше, финално ќе се заокружеше распадот на Југославија, бигитално беше да се формира, нели, одредена голема, делот на Западна Македонија се приклучи кон Албанија. Всушност тоа е некој концепт на 4 паритетни држави на Балканот. Хрватска тука нели не ја стават, Грција, Албанија, Бугарија и Србија, кои се невеќе со 8 до 10 милиона. Kad pogledate u vašu lepu Makedoniju, kad pogledate to, a evo kažete mi, uzmite iz toga ono što je albansko ili ono što je bugarsko ili ono što je makedonsko, pa šta ostane? Ostane nešto što nije ništa ne liče. Ne znam kako oni misle to da urade. Pa i srpsko ko zeme, ne znam, Dušanov most i taka pa natamo. Pa sve, kako oni sad misle, ja ne znam kako oni, ja ne znam šta oni misle da rešavaju time. Ok, jedno je razgraničenje. Така е.
Ok, to što po pitanju Kosova sad, ne znam. Zato postoji, reći će vam neke, kad razgovarate sa ljudima, čućete neke argumente koje vi nikad na pamet neće pati. Na primjer, čujete argument od onih što se bave vojskom, kaže, a ne može Kosovo da bude na Pančiću. Neće nikad Albanci biti kapa Srbima, to oni kažu, ne može. Čekaj, stani, pa po granicama je Pančić, to nas razdvaja, ne može. Tako oni kažu, sad neko kaže može, neko kaže ne može. Imate tu milion nekih argumenta koji vam nikad ne padnu na pamet, ali što je činjenica, ja mislim da smo mi propustili previše prilika za rešavanje tih situacija i da sada onako svet se okrenuo na glavu, a mi sad tu nešto prčkamo sa strane i mislimo da neko ima vremena za nas. Koliko će danas ljudi poginuti u Ukrajini? Koliko će stradati? Šta će se sve tu desiti? Šta će biti sutra? Koje su posljedice svega toga? Ko ima vremena sada tu da se bavi nama i da posveći neku posebnu pažnju onom što se ovde dešava? Ja sam davno rekao da mi moramo da naučimo da živimo jedni sa drugima. Ne da se mi ljutimo na Makedoniju što je ona priznala Kosovo. И да го протеруваат амбасадорот на Македонија и на Црна Гора, Nego da možda tražimo u vašoj bliskosti sa Kosovom način da preko vas izgradimo neki odnos koji je nama potreban da bi dole bilo lakše i bolje. Mi smo na Kosovu bili prisutni kao država i opstajali smo jedino kroz silu. Pogledajte sad šta nam se dešava. I znate dok će to trajati dok dole Srba ima, a neće ih biti dugo ako nastavimo sa ovakvom politikom. Ja mislim da i Srbi i Albanci mogu i treba da žive jedni zajedno sa drugima. Da delimo to, da delimo sudbinu na ovom prostoru. Da moja generacija kosovskih Albanaca, pa da je ona zabrinuta za svoju decu. Ja imam sina koji ima 19 godina. Ja sam bio neki vojnik, momak, ratno dete, pa treba i moje dete da bude takvo. Jer svaka generacija na ovom prostoru osuđena da bude ratna generacija. Ili generacija naše dece, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Albanci, Crnogorci, Hrvati, Bošnjaci, da li oni imaju pravo da budu prva generacija na ovom prokletom prostoru koja je rođena u miru i živi život u miru? Jel može to da bude cilj? Evo, to je cilj. To je cilj. I evo, dađite mi neko ko će reći nešto protiv toga. Rama neće sigurno. Kurti sigurno neće reći. Neće reći niko u Makedoniji. Niko neće reći, ovo što radim da bi moja deca sutra završila u rovu. Šta je onda problem? Šta je onda problem? Pa sve drugo je problem. Sve drugo je problem. Šta će nas da sačuvaju na Kosovu, će nas sačuvati poljski KFOR. A nas na Kosovu treba da čuvaju kosovski Albanci. Ko što vi čuvate svog gosta kad dođe kod vas u kuću, je li tako? Sada kaže, pa nije Kosovo albanska kuća, nego je naša kuća. Ne, na Kosovu su za situaciju koja tamo postoji odgovorni Albanci. To je naša zajednička kuća. Ali ne može da bude naša da nije njihova. I u toj kući se neko pita, neko presutiče ono što se dešava. Mi ćemo sa tim Albancima, ako njihov princip nas ima više nego vas, mi ćemo reći pa nas ima više nego vas. I to nigde ne vodi. To nigde ne vodi. Ви имавте неколку фази, меѓутоа две клучни фази ми се чини дека беа за Косово. Првата фаза на Добрица Чосич кој вели дека треба да се најде компромис помеѓу биолошкото право на албанците, кои се повеќе од 90%, и историското право на србите, и сегашната фаза на Александар Вучич, дека вие Косово го браните со зедница на српски општини, тоа се 4 или општини, тамо Северна Митроvica, Звечан и така натаму, каде што вие всушност меѓу редови признавате дека немате контрола и дека Косово си е независна и посебна држава. Та заедница српска општина je deo plana koji je usvojen pre 10 godina u Briselu. 2012, така. Jeste. I neki rezultati tog plana su bili ulazak Srba u kosovske institucije, vladu, parlament, tužilaštva, sudove, policiju, obrazovni sistem, u sve. Inkorporiraње, значи. Ušli smo u institucije privremenih prištinskih vlasti. Значи не сте интифада, не сте Палестина. Mi smo ušli. I ne možemo sada 10 godina posle toga da izađemo i kažemo ne, ovo nije 23.
Ovo je 2013. Mi smo izašli, ušli su Albanci. Со 3%, со 3%. Znači, nas u policiji nema, onda je došla Rosu. Jer lokalne policije nema ko da bude u njoj. Onda je došla Rosu. Jer ne može da bude da nema policije. Така, не може тоа да биде Елдорадо, не може да биде... I sad, Div zapad. sad šta je problem? Problem je što u tih 10 godina mi nismo evoluirali, nismo se razvili, nismo izgradili neke normalne odnose, što je samo to onako trulilo i što je danas međusobni odnos kontaminiran i gori nego što je bio pre 10 godina. I to je ono što je problem. И како да го решите? Ja više da vam kažem nešto, ja sad mogu da pričam neke svoje planove, a to nema nikakve veze sa onim što... Бидејќи јас гостував на Пинк телевизија некаде 2018-2019 година, беа тамо, не знам, ој Сарап, Драган Делчичевиќ и така натаму. Викам, добро, каде ви е јужната граница? Дали вие знаете каде ви е јужната граница? Каде е српска царина? Каде е српска војска? Каде е српска джандармерија? Не на 2 километри. Значи, не во Нови Пазар, не каде ви е српската граница во однос на Косово, бидејќи вие сте држава со недефинирана граница. Држава која нема дефинирани граници е незавршена држава, тоа што вие нели го... Да, ма да кажем нешто, ево тако е 30 година. И onda neko kaže, a nek bude tako još 50, još 100. Ке се јават нови генерации, нова геополитичка ситуација и вие ќе овратите. Nove generacije koje se rađaju, one su rigidnije od nas, jer žive u nekoj drugoj atmosferi. I svaka nova generacija se rađa zadojena nacionalizmom i sanja te snove o povratku na Kosovo, svetoj srpskoj zemlji, sad ćemo mi tamo, onda vam se dešava nešto što se nikad u Srbiji nije dešavalo. Imate litije po ulicama, imate radikalizaciju tog nekog društvenog života, gubite neki širi kontekst. Onako, ne gledamo na sve to oko sebe, ne gledamo očima koje su gledali pre 15 ili 20 godina, jer ovde generacije žive u drugačijoj atmosferi. Nekada je u Beogradu, nekada ste u parlamentu imali Albanca. Imali ste ih u vladi. Bilo je normalno, u političkom životu Srbije su učestvovali Albanci. Svako je znao ko je Azem Vlasnik, koju kače Šeja sad da opterećemo vaše gledalce imenima. Sinanka, Sani, Rahman, Morina. Jeste sve. Koga imate danas? Nikoј. Znači, da li je Albanac ili Aborđin iz Australije, on je, jedno i drugo je za nas tabula rasa. Mi ne znamo ništa o tome. Mi ne znamo ništa o Prištini. Ne znamo ništa o njihovom životu. Nemamo nikakve međusobne veze. Ето сме, да. Мислам дека 30, 40, 50 години. Vi živite u državi u kojoj je normalno da albanske i makedonske partije dele vlast, je li tako? Така е. Godinama. Така е. U Srbiji. To je nemoguće. Da njima kažete, evo u redu Kosovo i Srbija, ali trećina parlamenta su Albanci. Pa neće. Ма вие правите Југославија, првата Југославија, после сте незадоволни од првата Југославија, па чекате да се растури Југославија, бидејќи србите се најголеми жртви на таа Југославија, кои сами ја прават Југославија, па чекате Косово да биде замрзнат конфликт, нешто типот на кипарскиот случај, па по 30 или 50 години да се сменат геополитичките прилики во светот, па вие да се вратите доле на Косово. Вие све нешто чекате. Вие све нешто чекате и чекајки продуцирате непријатели, проблеми и да во живоот тука на Балканот се уште, нели? Sada je situacija stvarno tragična. Srbi na Kosovu su u zaista užasnim okolnostima, političkim, ne govori sad da te bezbednosti, to je priča za sebe i to je ta katastrofa, ali politički. Oni niti mogu u Prištinu, niti mogu u Beograd. A tamo gde su, ne mogu da ostanu. Tamo gde su, ne mogu da ostanu. I to je ono što je katastrofa. А тоа беа македонците во Егејска Македонија. И знате, они dođu u Ohrid iz Brisela, u Briselu posle sastanka Kurti kaže sve dogovoreno, Vučić kaže nije ništa dogovoreno. A Borelj na svom Facebooku objavi. Дека е договорено. Nešto dogovoreno nije potpisano. Pa onda dođe u Ohrid, pa 13 sati u Ohridu traje. Pa koji to sastanak traje 13 sati? Како да, иако не е потпишано, тоа што е договорено има сила. Pa su se onda razišli iz Ohrida, jedni viču dogovoreno, drugi kažu nije ništa dogovoreno. Pa onda kažu, nema veze što nije potpisano i nepotpisano ima pravnu težinu. Pa to više neko to i ne pominje. A onda vi kažete, samo ako stavite strane, kažete, čekajte, pa stavite. Pa znači stvarno Lajčak i Borni.
političari koji dolaze iz Slovačke i Španije, koji ne priznaju Kosovo. Pa zar će oni da vrše pritisak na Srbe, da Srbi priznaju ono što oni sami nisu spremni da priznaju? Je li vam to normalno? Mene ne mi je. Pa čekaj, šta onda radimo? Šta radimo? Pa meni je značajno dođe neki Makedonac da nas uči kako vi jedni sa drugima možete da radite i nešto stvarate, nego da dođe Borel da me tera nešto što sam nikad ne bi pristao. Dobro, Стојане Чеда, како вие гледате, да речеме, овој конфликт Македонија-Бугарија? Бидејќи од страна на секојаш и полесно се гледа тој конфликт, вие нешто говорите на Црногорска... U tom konfliktu postoji neki istorijski kontekst, ali ja mislim da je taj istorijski kontekst samo iskorišćen da bi se minirao proces evropske integracije Makedonije samim tim čitavog Zapadnog Balkana. Da to nije previše nije u interesu samih Bugara, nego da oni odrađuju posao koji neko drugi više ne može otvoreno da radi. A zašto se sve to radi? To je sada, da ne ulazimo sada u tu priču u ovoj misli. Ja mislim da to nije u interesu Bugara. To apsolutno nije u interesu, antagonizacija sa Makedonijom nije u interesu Bugara. Oni imaju već haos sa Rusijom, u NATO-u su, imaju teške unutrašnje odnose, to Bugarima ne treba. I to bi se racionalno između Makedonije, Skoplje i Sofije, to bi se racionalno rešilo. A to što su oni praktično toliko vremena blokirali evropske integracije, pa to je na njihovu štetu isto. A su oni samo radili ono što neko u Evropi više nije mogao da radi. Гледате, тие 30-50 години го обвинува Скопје и Белград дека намерно создаваат вештачки граници помеѓу македонците и бугарите, ја нема Србија, ја нема Југославија и самите бугари со двете вета направија поголем берлински зид помеѓу Македонија и Бугарија на ДВБ, отколку што беше во времето на комунизмот, кога нели Белград и Југославија ги караа македонците и бугарите. Тоа нели е бугарската флоскула. Meni, da kažem, vi ste prvo bio problem sa tim nekim francuskim novim planom za Evropu, a onda i to je zaustavilo Makedoniju evropske integracije posle sporazuma i ratifikacije u parlamentu. A onda je, iako su obećali, pa je Zajev raspisao izbore, pa dobio izbore, pa je na kraju platio cenu na lokalnim izborima, posle čega se povukao. Ali on sam je bio bez poteza, više nije imao šta da radi, jer je jasno bilo šta se dešava, zato se sklonio. Preuzeo odgovornost i sklonio. On je rešio jedan istorijski problem, drugi nije mogao da reši, nije zavisilo od njega. Ne možete da nije teo Cipras da se dogovori, Zajev nikad ne bi mogao da se dogovori. Cipras je hteo da se dogovori. On ne može da odvede Makedoniju u Evropu ako Evropa to neće. Ako izmišljaju neke gluposti. Evropa još nije spremna da otvori pregovore sa Makedonijom, koji će trajati ko zna koliko, pa su onda umjesto, 35 poglavlja smislili 4 klastera. Velika, dramatična promjena. Šta je tu u suštini drugačije? Ništa. Za Makedoniju je bilo važno da se uhvati za Evropu posle NATO-a, da se otvori ta evropska perspektiva jasno. Nije se to desilo, prvo zbog tog lutanja Evrope za konceptom, a nakon toga su se Bugari setili. Pa kako da ne? Oni to nisu toga bili svesni do tog trenutka, naravno da jesu. Naravno da jesu, nego su procenjivali da i njima, da će lakše sa Evropskom Makedonijom da reše neke probleme, nego sa Makedonijom koja opet posrnula nacionalizam. I otišao u neki ekstrem. Pa sad s jedne strane Makedonci pritisnuti bugarskim pitanjem, sa druge strane albanskim pitanjem, pa šta može tu da bude? Ajde vi onda budite evropski političar u Makedoniji. A mi ne možemo da imamo tu atmosferu u Skoplju, jer grizemo jedni druge, ali smo svi zajedno ćuš u Beču. Tamo smo svi ćuš. I Bugari, i Albanci, i Srbi, i Makedonci, i Crnogorci, i Bošnjaci, sve nas zovu ćuš, od onog turskog kuš zovu nas ćuš. Tamo smo svi zajedno i tamo sve može. Samo ne može ovdje gde smo rođeni, gde smo upućeni jedne na druge. To su neke situacije koje su očigledne i kojih ne treba bežati, ne treba to šminkati, ali ni na to ne treba pristati. Protiv toga se treba boriti. Gospodine Чеда, велите кога се случува Рибникар, вие сте во Скопје. Jeste, bio sam. Рибникар. И тоа е некоја внатрешна експлозија, имплозија тука на српското друштво кој се соочува со еден драматичен проблем. A znate šta, mi smo nekako, to je stvarno razorilo Srbiju. Potpuno. Јас бев пред тоа во Србија, во Белград, и доаѓам после 40 дена повторни. Dramatično je... Ne postoji situacija u kojoj se o tome ne razgovara. Ja ne znam, ja mislim da je svaki čovjek u Srbiji zaplakao. Nekako,
kroz tu tragediju se prelama tih 30 godina ludila. Sve što nam se dešavalo, mi neko nisu bili svesni, to je prolazilo kao pored nas. Vojni, Bosni, Hrvatski, sve. 5. oktobri. Znate, nekako, to je neki statistički podatak, kad čujete, ne znam, u Sarajevu je ubijeno 1500 dece. Da pročitate i... To je u Sarajevo. To ne možete da racionalizujete sve to. Tako je. Pa onda tako imate beskraj primjera tog pakla tokom tih 30 godina i nekako sve se to prelomilo kroz taj događaj i dotuklo Srbiju. I od tada mi nismo izašli iz toga. Mi iz toga nismo izašli. Ranjeni smo kao društvo. To je pokazalo koliko smo nedovršena zajednica. To je najbolja škola u zemlji. Ribnikar. Jeste. To se desilo u najboljem odeljenju u školi. To su divna deca, perfektni đaci u školi, divna izvan škole sa nekim vanškolskim aktivnostima. Da li je to muzička škola, da li je to sport. Znači, tu ništa nije upućivalo na tu tragediju. Ne možete ni dan danas da nađete ništa. To nije previd nekog u školi. Nisu primetili profesori da neko ima problem i da je nasilan i da... Ne. Ništa. Apsolutno ništa. Evo komšije tog dečaka kažu, on sad da se pojavi ovde u zgradi, mi ne znamo šta bi kaže, to je divno dete, nikad nije ništa, divna porodica, ništa tu nije postojalo kao problem. Vode istragu i dan danas vode istragu, razgovaraju sa njim, po školi se raspituju, nije to bilo vršnjačkog nasilja, nije bilo teške reči, ničega. Nije pucao u školskog domara, zato što je domar bio grub, domar je bio i otac i majka svakome u toj školi. Divan čovjek. Generacije koje su davno izašli u školu, došli su i plakale za njim koliko je fantastičan čovjek. On je odmah video da nešto nije redo i prišao dečaku. Odmah. A navodno dečak je u izjavi posle toga rekao da se kolebao kad je krenuo ka njemu, da se on kolebao da li da taj pištolj ili da puca. Znači ništa nije tu ukazivalo na to. Tako vam je kad pogledate u Srbiju. S jedne strane divna zemlja, fantastična, sa puno sjajnih ljudi, puno šansi, interesantna, svi vole u nju da dođu, svi se s nama zabavljaju, a onda kad okrenete, niko s nama ne može, ništa ne možeš da završiš, stalno neki sukob, stalno neka nevolja, stalno živo blato. Tenzije neko i tako. Može da vratam na Angela Merkel pred 2 godine. To je njezina poslana konferencija. Slovenija, predlog na Janša, do 2030 godina da im se garantira na državi od Zapadan Balkan da imat členstvo u Evropskoj uniji i Merkel to odbiva. Podosna Merkel zaminula, to je dekembri 2021 godina, februari 2022 godina počne vojната v Ukrajini, така на том, нели има некое поклопување после заменување на Меркел, кога Путин да чекал заменување на Меркел. Ви велите, никој веќе не се сеќа на Ангела Меркел, да, навистина никој веќе не се сеќа, меѓутоа направи сериозни политички може би геополитички промашувања, да бидам попрецизен. Ja, znaš šta, ja sam tu ja cenim njena politika prema migrantima, ponašanje, privrženost Evropi, ja sve to razumem i ona je stvarno tu fantastična osoba bila i ona pokazuje koliko je ta Evropa luta. Znate šta, ona je odlučila da se povuče sa mesta predsjednice partije, onog trenutka kad je izgubila podršku u Nemačkoj zbog svog stava prema migrantima. A onda je Nemačka apsorbovala te migrante na fantastičan način, nikad nije bila tako niska stopa kriminaliteta kao u godini u kojoj su ti migranti se inkorporirali u nemačko društvo. Angela Merkel je razbila na izborima za Evropski parlament, a u te izbore je ušla kao kancelar koji je podneo ostavku na mesto predsjednice partije zbog kritika njenog odnosa prema migrantima. Njen odnos prema migrantima je bio duboko human i on jeste bio izraz neke realne evropske politike. To je Evropa o kojoj mi sve vreme maštamo. A sad Holandija koja je zasnovana na multikulturalizmu, na multikonfesionalizmu, koja nam u svakom trenutku ističe te standarde Ujedinjene Evrope, u
toj Holandiji su bacane svinjske glave pred sirijske izbjeglice. U Makedoniji to niko nije radio. Nisu ni ovde. Sad, to su te kontradiktornosti, ali problem Angela Merkel je problem. Ona je nemački kancelar. I ona je vodila računa o interesima Nemačke. Ona nije... Da je Angela Merkel bila 90. godina političar, nikad ne bi ni bila Ujedinjene Evrope. Ona nije političar poput onih koji su stvarali Evropu tamo 50. i 60. godina. Ona je konzervativna, posvećena ekonomiji, bavi se time, ali ako se kaže ziheraš. I to iz toga ne možete izvesti. Ona nije imala predstavu uopšte... Znači ne je vizioner. Ne je vizioner, tuko je ziheraš, klasično. Pa ja sam nju upoznao sad da o tome, ja sam nju upoznao 2005. godine kad je govorila State Union Serbia i Makedonija, umjesto Montenegro. Državna zajednica Srbije i Makedonije, ne Srbije i Crne Gore. Hemičarka koju je onako izabrao Helmut Kohl, vredna, ali konzervativna, staložena. Ona je pokazivala razumevanje za Srbiju u jednom periodu, ali to nije bilo vizije. Nije bilo velike karte na stolu. Nas su mrcvarili. Čekajte ljudi. Mi smo godine poveli pod suspenziju evropske integracije zbog Haga. Pa ja kažem, koga vi kažnjavate kad zaustavite evropske integracije? Vi stvarno mislite da Mladić, zato što nije Mladić uhapšen. Jer vi mislite da Mladić hoće da ide Srbije u Evropu. Pa on neće. Ajde, gurite nas u rat. Njemu je najbolje u ratu. Mi smo godine proveli izvan evropske integracije zbog toga što nije uhapšen Mladić. Kad smo uhapsili Mladića, bila je ekonomska kriza 2008, 2009, 2010. godina, onda se paralelno sa tim pitanje Kosova, pa kom društvu ne bi pukla kičma pod toliko pritiska? Kom? I evo nas danas u 2023. godini prođe život, Angela Merkel je auf Wiedersehen, nema ni Busha, nema ni Obame, nema ni Trumpa, nema ni Clintona koji nas je bombardovao, nema ni Schrödera koji nas je bombardovao, nema ni Blaira koji nas je bombardovao, ni ne znamo ko je danas Indus, premijer Velike Britanije, šta ga uopšte je briga za Srbiju, za Beograd, za Skoplje, za Prištinu, nešto će da kaže, imaju i zaslanika, ali... Ангела Меркел всушност требаше да ги спои истокот и западот, после паѓање на железната завеса. Они su trebali sa Berlinskim kongresom, sa Berlinskim procesom. Kakav je to proces? Pa to je birokratski proces kao i svaki drugi koji je počeo, niko ne zna kada i ne znamo kada se završiti. Ona je trebala da bude paradigma, recimo, na istočnu Evropu, jer ona potiče od istočnu Germaniju, dolazi na čelo ovaj napaćeni Balkan, najveće evropske države. O kom je sve rečeno kad su nam Turci dali ime. Така je. Balkan. Jeste. Krv i med. Така je. Sve je tad rečeno. I to je naša prošlost i sadašnjost i ja bih hteo da ne bude i budućnost. Neko je to trebao da uzme sa svim problemima koji postoje i da se tome posveti na drugi način. Dobro, ne sakat. Da li nas ne sakat во Evropa? Da li nas ne radi se, da kažem nešto, pa ne radi se o tome da nas oni ne vole ili vole. Prvo, tu postoji jedno veliko nerazumevanje. Drugo, i ta Evropa, znate kako je rekao Thomas Mann, kad jedna porodica propada. U trećoj generaciji, kad umetnici, kad se sve svede na umetnike. Danas je Brisel birokratsko središte Evrope. Vi kad gledate taj Evropski parlament, onda tu teško da to može na bilo šta da vas motiviše. Evropa je drugo ime za mir. Evropa je napravljena na jednoj užasnoj istini, koju su postali Evropljani toga vremena svesni. A to je da su dva svetska sukoba, u kojem su nestali desetine miliona života, da su oni potekli iz Evrope. I prvi i drugi svetski rat, njegovi koreni su u Evropi. I oni su pravili Evropsku uniju sa ciljem posljeđenja nekog trajnog i održivog evropskog mira. Kad je Evropska unija proglašena, niko nije znao gde prestaje Francuska, počinje Nemačka. To je postao jedan prostor, jedna valuta,
Dogovarali smo se svemu, radili. Tek sada kad vidimo kolike su granice, kolika je gužva na granica, postavimo svesti šta je Evropa. Kad uđeš, pa putuješ, niko ti ništa ne pita, radiš šta hoćeš, ideš da hoćeš, nešto stvaraš. I dođeš na granica Hrvatska-Srbija i čekaš 2 sati. Jeste, tako da, sad te nove generacije koje su došle, kod njih tog entuzijazma nema. Nema ni te vizije. Nema ni te vizije. Ne možete da poredite Makrona i ne znam De Gaulle. Ili Mitterranda. Pa čak ni Širaka. Širak je bio svestan. On je bio svestan mnogo čega. On nije dozvolio da se bombarduju mostovi u Beogradu. Nije mogo nešto drugo zaustaviti, ali to nije dozvolio. Danas, ko su vam danas evropski lideri? Da s njima sedi, kažete, pa Šulc, on ulazi na glavu u tank. Pa on je postao kancelar Nemačke zato što se njegov protiv kandidat smejao gledajući poplavu. To je više ne znam kako se zove, konzervativac kog je Angela Merkel gurala za kancelara. Se smejao, bila neka poplava, on se smejao tog dana i zbog toga je Šulc postao prvi. Sad on vodi Evropu sa Bajdenom. Gde ste krenuli? U rat sa Rusijom. Dobro, Putin je, uopšte neću, jasno je šta mislim o Putinu. Šta je plan? Je stvarno neko misli da može na frontu u Ukrajini da se reši problem sa Rusijom? Da to neko misli? Pa rekao sam čitao sam tekst, šta kaže to plaćenik, stranac koji ide, pas rata ide tako, ratuje po svetu i sad ide za Eritreju, kaže ovde nema posla za mene, ovo je video igrica. И сега новата железна завеса ќе биде во Украина. Како велат украинците? Ali to neće biti tako. To neće biti tako. To će se jednom trenutku pretvoriti, sad, to neće biti tako. Šta će biti ovde kod nas? Šta će? Ovde mir čuva samo sveže sećanje na rat iz 90-ih. A šta ćemo mi da ponudimo našoj deci? Dobro, Usmane. Evo, sad je inflacija, sad je kamatna stopa 4,05, 4,20 na euro. Euribor, plus bankarska kamata. Inflacija, u Srbiji je inflacija sad 15%. Gde su nam tržišta? Gde su planovi? Kada naći šta da otvori? Otvori fabriku oružja. Ne nešto drugo, nego oružje. Pravi cokule, pravi opasače, pravi puščane cevi. To je biznis danas. Danas je rad biznis. Krušik. Nije IT. U IT-u ostaju ljudi bez posla. Šta ćemo mi deci da ponudimo? Vi vašoj, ja mojoj, mi svi našoj deci. Ćemo da im ostavimo ovu našu bedu u nasleđe. I ćemo kažemo, bilo sranje, ali smo mi to rešili. Ne, evo ti. Добро. Ако Македонија и Црна Гора се изгубени со статива, а Србија не ја дава Путин, како ќе излезете од тоа? Фукујама у Скопје вели дека преку Спутник Србија всушност се шири руското влијание секаде низ Балканот. Тоа беше минатата година на правен факултет во Скопје, предавање во Фукујама. Океј, и тие ги промашуваат сите тие работи. Али Спутник у Србiji nije srpski projekat. Руски проект. I koliko god da truje makedonski život, on ovde zrači kao Černobil. I istorijski gledano, naši najveći dušmani su Rusi. Pa nije bez razloga Kraljevina Jugoslavija poslednja priznala Sovjetski savez. I nismo se bez razloga mi prvi ritnuli na Sovjetski savez. I kako su nas to Rusi zadužili? Što su došli, uzeli Нафтена индустрија. Naftnu i gasnu industriju, ništa za uzvrat nisu dali. Mi smo im dali, gde je Južni tok? Nema ga nigde. Ви финансират навијачки групи. Imaju veći vozni park njihova služba u Beogradu od naše službe. Kada su očekivali od nas da mi budemo izvođači njihovih radova u Skoplju. На русите. Pa da, pa žao mi, Makedonci su glasali. Glasali su. Гласа. Nećemo mi Kišinjev da pravimo u Skoplju. To su oni hteli.
I od toga ne odustaju. I toga treba da budemo, ali kad imate sa druge strane takvu Evropu i takav zapad, onda vam i ne trebaju, pored takvih prijatelja, ne trebaju vam neprijatelji. Šta će vama neki neprijatelj posle, kad sedete s nekim i dogovorite se kako se zove, onda kad vas on prevari? Izmama. Kako? Laga. Pa nije to lični problem Zorana Prevara Zajeva. na srf. Nije to lični problem Zorana Zajeva. To je na A sad Makedonskom. neko kaže, bio je naivan. Ma nije ništa, šta ima, to nema naivan ili lukav. Sedu dva državnika i nešto se kaže. I to ne u 4 oka. Nego se održi sastanak i iza toga stane 29 lidera. Što zaključci Evropske unije? Jesu. Jesu. Počinju pregovori kad se reši spor Skoplje-Atina. Jel rešen? Jeste. Jel potpisan sporazum? Jeste. Jeste bili u Prespi? Jesmo. Jeste aplaudirali? Jesmo. Jel ratifikovan parlament? Jeste. U Atini? Jeste. Šta su radili Rusi po Grčkoj? Što su povukli Grci ambasadora iz Moskve? Išli i gurali grčku desnicu da ruši taj sporazum. Pa što je u njihovom interesu da propade taj sporazum? Pa što ne žele Evropsku Makedoniju? Pa ko im je ispunio želju? Pa Brisel. Brisel. Tako što je rekao kad je potpisano što doktor Rate kaže dođite da otvore sve pregovore, pa da dođu kod vas, pa kaže nisam ja toliki Evropljan ko što vi ste, ajde, jesi, ti ne znaš koliki si. Daj to da rešimo, pa čekaj, pa pusti to, daj da, pa stavite Makedoniju na šine, pa stavite Srbiju na šine, pa to krene, pa malo klacka ljulja, ali ide. Ne. Prvo napravimo brzu prugu. A mi onako musavi od baruta i krvavi od 90-ih. I gde je sad taj fine tuning, nema ga nigde. Gde je Evropa? Negde tamo kod Zaporožja, ne znam gde je. Kod Hersona, potopljena. Gde je Evropa? Gde su vam sagovornici? Koji? Koji to evropski lider imponuje nekome u Makedoniji? Nikoj. Jel Putin za to kriv? Pa nije. Nije. Mi nismo spavali krajem 80-ih, gledali smo Crossfire na CNN-u, Matt Kingsley i Pat Buchanan. Gledali ovako, volike nam oči bile. Bili željni toga. Danas ne mogu da gledam tu hibridnu televiziju koja nije nešto ne liči, te budalaštine. Sami su za to govori. Ali, sa druge strane, mi od Evrope ne treba da odustanemo, a naša Evropa je ono što je suština, to je mir, to je međusobno razumevanje. S kim imam problem? Sa njim. Sa njim ću da razgovaram prvo. Sa Albancima ću da razgovaram. Ne može niko da me ubedi. Šta god priča ovde po Beogradu, Kurti hoće rat, neće rat. Neće rat. On neće rat. Da li to ponašanje može da dovede do rata? Može. Može. Gospodin Ivanić. Ali nekada u politici povlačite poteze protiv kojih ste intimno. Nije politika vaš lični izbor. Uvek imate lični izbor, podnesete ostavku i odete. To je uradio Zajev. Podne ostavku i otišao. Je li bolja Makedonija posle toga? Pa nije, budućnost Makedonije je zavisila od profila Zorana Zajeva. Ja mislim da nikom nije bolje zato što njega nema. Ni novom premijeru, ni predsjedniku, ni lideru opozicije. Nikome nije bolje. Zašto? Izgubili ste jednog iskusnog čoveka. U najboljim životnim godinama. Makedoniji treba Kiril Gligorov, neki matori koji ima sve u glavi, pun iskustva, kad bi mogli da ga vratimo. Ko što je nama potrebna neka pamet. Toga nikad dosta. A usijeni glave, one nam nisu potrebne, to je višak. Žao mi je, to je sad tako i mi moramo jedni drugima da pomognemo. Последне прашање. Дали после 5. октомври кога презимате власта, наоѓате некои елементи во МВР, во БИА, агенции и така натаму околу атентатот на Кирил Глигоров? Znate šta, ja sam dosta o tome čitao, ne sad to nisu neki podaci, nego ono što se pojavljivalo u javnosti. Ja sam bio vrlo blizak sa njegovim sinom Vlado Gligorov. Vladom, da. I on je umeđu vremenu umru. Bili smo jako bliski, puno smo o svemu tome pričali. Ono što mogu da vam kažem, to je da su mi ljudi govorili da je u tom trenutku kad se to desilo u Skoplju, da
da je Milošević učinio sve da Gligorovu pomogne. Da je on smatrao da je to veliki problem i za Srbija. Ko je iza toga stajao, to ja ne mogu da vam kažem. Nisam nigde naišao na taj podatak. Ni to što se desilo njemu, ni ona tragedija kod Mostara. Boris Trajkovski. Jeste. Nisam na to naišao, ali ne moram ništa ni da čitam. Vi znate iz koje kuhinje je sve ono što se servira u Makedoniji od uvek. Соня Иванович, фала многу. Фала. Имам уште 50 прашања. Публиката ќе биде незадоволна. Не ја праша за Джинџич, не ја праша за Србија, за 5. октомври, за Милочев, така натаму. Тоа е историја. Дали можеме да договориме уште едно интервју кај што тие теми ќе ги отвориме, бидејќи времето нели не изгази, не напреги, имат други обврски? Може, kad bude manje ovih aktualnih pitanja, ali će na jednom trenutku postati život dostojan, pa ćemo moći se bavimo tim interesantnim događajima iz prošlosti. Фала puno. Фала многу. Hvala vam.